laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihi al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman kathira. amma ba'du, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. ما زلنا في مواصلة هذه الدروس والمذاكرة في هذا الكتاب صحيح الآداب الإسلامية لمؤلفه حفظه الله تعالى شيخ وحيد عبد السلام بالي، ونحن اليوم في الباب العاشر آداب الصيام، ونقول وبالله تعالى التوفيق. أري يتي الله تبارك وتعالى en juuleni laaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam on salminama salminago islam. haray hiɗen e damal sappo ɓangal adabu siyam, woni neediji korka kan, woni sunnaji korka kan. sengo ɗerol 150 ɗeɗo dame sappo e jeenayi woni ko jangete e ngal ɗo damal, ko ɗum ɗo woni sunnaji e neediji kaɗo korka. awalan ina jeeya e neediji korka woni addu'a inda ru'yatil hilal, toragol janto jomi meɗen tuma yi bagge lewru ndu. thaniyan woni al ikhlasu fi siyam, laɓɓinangol allahu tabaraka wa ta'ala korka kan. ثالثا تبييت النية في صوم الفريضة، etagol walida e annuye korka kan si tawi ko ka farilla, walida e annuye o. rabi'an woni kathratu sadaqat, ɗuɗɗingol ko sakkoto okkora julɓe ɓen, okkora yimɓe ɓen fi ramadan ka lewru suumaye. khamisan woni qawlu saimi ida shutima inni sa'im, o horuɗo on wowino si tawi o yennama ma faljama e makko, o andita etagol angal fotugol e waɗɗo ɗum on, o andintinnamo kanko himo hoori. sadisan woni ta'jilul fitr, eto yaccina taƴugol ngol. sabi'an woni alfitru ala rutabatin qabla salati al-maghrib, neɗɗon eto taƴira ko foygiti atto juulugol ngol. saminan woni maada yaqulu inda fitrihi, ko honɗum o tororto joomi makko simo taƴude. tasi'an woni kathratu tilawati alqur'ani fi ramadan, yiɗede ɗuɗɗingol janngugol qur'ana ɓuri ko woowi kon si suumaye ari. ashiran woni addu'a'u asna'i siyam, toragol joomi meɗen fewndo korka kan. hadi ashar woni adamu tarki suhur, wakkilagol ayna sullagol ngol sullo hararon kaali sullade. no jeeya needi ɗiɗi sani ashar woni yustahabbu an yaj'ala fi suhurihi tamran, nde o waɗata e ko sullorto kon tamaro, si wonali tamaro tun hara tamaro tawtay ka sullagol. salisa ashar woni ta'khiru suhur, etagol nennita sullagol ngol hara sullaki law. arrabi ashar woni adamu shabi'i, onti eto ɗuytugol haarande nden ka suumaye. alhamisa ashar woni istihbabu taftiri sa'imin, yiɗede neɗɗo on daragol bimana huntina horuɓe ɓen no mari baraji ɗuɗuɗi. sadisa ashar woni alhirsu ala salati tarawih, lerɗugol neɗɗo on aynita juulugol naafilo suumaye on. asabi ashar sappo e jeeɗɗaɓundu woni alijtihadu fil ashri al awakhir, ɓeydugol tinna gongol ka balɗe sappo sakkitoroje e nder suumaye on. athamina ashar woni al i'tikaf, woni ufina gongol e nder ɗen ɗon balɗe sappo sakkitiɗe. tasi ashar wal akhir woni zakatul fitr, woni muudo korka kan. ko ɗeɗo dame sappoy e jeenayi jangete e ko wiyete ko neediji korka suumaye. si en arti ara nun ɗum ɓe maaki, hino jeeya neediji aranin ndin woni addu'a inda ru'yatil hilal, neɗɗon si yi bagge lewru ndun o toro allahu tabaraka wa ta'ala. rawa daramiyu wa huwa sahihun bi shawahidihi an ibn umar radiyallahu anhuma qala
كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى الهلال قال الله أكبر اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى ربنا وربك الله. إمام الدارمي بفلك كسنن مأبه حديث هنا سلي ابن عمر رضي الله عنهما وانما نلاد صلى الله عليه وآله وسلم بلاتنه إذا رأى سبي الهلال لورن ونبقدن قال بما كي الله أكبر واللهم بري مولد اللهم يا أن الله أهله درنر نود لور علينا إدو أمن بالأمن هولار والإيمان يقندنا والسلامة كسل والإسلام يجبلنا قول ما كتمي والتوفيق هورين دينيد لما يحب رنكويد ربنا جومي أمن ويرضى أولا ربنا جومي أمن وربك جومي ماذا أندود لور أموني الله ko hollata ko pottingo rewaynoɓe ayeje joomi meɗen nden no woduno rewaynoɓe alchamsa wal qamar fi ittugol e ɓerɗe ɗen waɗangol ɗiɗo dewal hino du'a o a janggay du'a on ha gayna fewta lewru ndun wi'andu rabbuna wa rabbuka allahu idan la na'buduka nahnu la na'budu alchamsa wala na'budu alqamar إنما القمر والشمس عبيد من عباد الله تعالى كجيادون جيا بجوم من إذا من رواتا لورو من رواتا نانجي أودو حديث نجيا السر مكودو فهمه ثانيا نجيا نيدي جدين الإخلاص في الصيام ندون إتولا بنا تبارك وتعالى دوال نغل ونفا في الصحيحين نبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أريك سلو دديدي إن دتا أبي هريرة رضي الله عنه وإنما نلاد صلى الله عليه وآله وسلم بماكي من صام كلا هور رمضان نود لورو إيمانا سبغندين الجوم ميدن واحتسابا e tanƴinagol fadi to joddinin ka joomi meɗen wofira lahu surrante o yaafane ma taqaddama ɗum ko ardi min dambihi immorde bakkatuji makko tosoki ɗin ɗum ɗo yaafata ko jani ɗin jalla wa ala o wi in tajtanibu kaba'ira ma tunhawna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum bimana kala ka yiiɗen fodama dewal mo waɗingal yaafoto bakkatu haray falmuradu bihi sagairu dhunub lal kabair alkabairu la tughfaru illa bitawba annasuha bakkatu jano o yafortake sina hara neɗɗon heyɗintinanmo tububuye ko waɗi hadis on ari laɓɓini e goɗɗo goo riwaya goo nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki alsalawatu lhamsu waljum'atu ila jum'a wa ramadanu ila ramadan ɓe maaki mukaffiratun lima baynahunna idha jtunibatil kabair ɗo ko sare ka julɗele ɗen jowi juma ha juma suumaye ha suumaye hino yaafo bakkatuji yanayɗi hakkunde ɗum ɗo ɗin si tawi jani ɗin rentama awa jani ɗin kañum ko tububuye yaaforte faami ke salisan no jeeya e neediji ɗin tabyitu niya fi sawmi lfarida etagol neɗɗon walida e annuye korka farilla kan harana ñalorma o anniyoto ɗum rawa nasaiyu bi sanadin sahihin an hafsata radiyallahu anha qalat la siyama liman lam yujmi' qabla alfajir oɗo hadise yumma men hafsa ko ɓe woni makude nelaɗon ɓe maaki alayhi salatu wassalam la siyama korka alana liman lam yujmi' kala on mo anniyaki moɓidiri annuye on hooray janngo o waɗi ɗum qabla alfajir atto subaka o korka farilla si neɗɗon walike ha weeti so hoori ɗon haray ñallal ngal kontata ko waɗi kañum ne jeeya sarti mum neɗɗon anniyo atto weetude
karmo koɓe goo noon ɓe wi hadis on no selli ko mawqufu noon sen wi ko mawquf hayso selli en wi'ay korka kan no wawi sellude ñalorma ko waɗi haray nane laaɗo maaki ko ɗum wiyete almawquf si tawi hadis on o selli marfu'an wi'en korka kan sellata sina haraka walidana e annuye karmo koɓɓe no lurri e nde ɗo toɓɓere si ɓe jaɓi hadis on ko sahihun mawqufan haray fal mawqufu la yanbani alayhi al ahkam alshar'iyya si tawi ko sahabajo on yewti hara kanko tun yewti ngol ɗon konngol ɗettatake ngol shar'inire diina ko yimɓe ɓen fawete si tawi noon koye nelaɗo on o dambi on sa wiyete sellata sina nde ɗo hunde timmu ko ɗum si cheikhul islam ibne taymiyata kamɓe ɓe jaɓa shartingol wi'ugol ko ma ɗum ko adi kamɓe hiɓe jaɓi si lewru suuma e ɗaɓɓitama ndu yi'aka kiikiɗe walama ɗon finama bimbi wi'ama ndu yi'ano jemma mo ñamano wo no wawi kontinde ɗon huma korka kan haro yoɓoyta ñallal ngal ma wondude oɗo walidano e korka kan ɓe maaki ko waɗi kamɓe koɓe faami waɗɗagol ko joomi men farli e dow meɗen konko andugol ngol woni ko waɗɗorto en andude wo oɗo waktu ko gila ɗo waɗɗi en gila noon ka waɗɗi en ɗon en hana wadde sina jokkugol konko waɗɗi en amma atto en andude waɗɗaki en wadde en anda ara ko ɗum si kamɓe hiɓe jaɓi ɗum wo warada kadi aidan bi isnadin sahihi an ibni umar radiallahu anhuma min qawlihi wala yu'raf lahuma mukhalifan min as-sahaba en yiɗo kadi wo joli kadi sifa ɗum ɗo eno ɗetta ibnu umar e konngol makko sifa ɗum ɗo tawi noon wondema wala yu'raf lahuma andanaka ibnu umar e yumma men hafsa wo lundiɗo ɓe en oɗo faamu immorde sahabaɓe ɓen awa idan no wawi wonde ijma imma wona qawli aw sukuti si innama la yu'raf lahuma mukhalifan min as-sahaba haray no wawi wonde pottal hay si tawi karmo koɓɓen inne adamul ilmi bil mukhalifi la yastalzimu adamu wujudi al mukhalif tawgol andaka lundiɗo on dirnata tawgol no wooda lundiɗo no wawi neɗɗo lundo hara fi makko andaka kono wala kullin toɓɓere nden ko ɗum ɗo woni ko jokkinde sen yeehi ka majmu fatawa cheikhul islam ibne taymiyata e babu siyam en yeeɓe yewti fi ɗum no yaaji moƴƴa bi adilla actara min hada rabi an no jeeya nediji ɗin woni kasratu sadaqati fi ramadan neɗɗon no hani ɗuɗɗinde sakkagol okkora ka suumaye ɓuri ko wowi kon fa fi sahihayn an ibne abbas radiallahu anhuma qala rasulullahi sallllahu alayhi wa alihi wa sallam kana rasulullahi sallllahu alayhi wa alihi wa sallam أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة حديث ماريكا سلو دليل ودتا ابن عباس رضي الله عنهما قال وي وندما كان رسول الله نلا اللهم بلاتنا صلى الله عليه وآله وسلم كم بوني أجود الناس كم بوري أكد يمببن أي على أفعل وزن أفعل كم بوري واود أكد يمببن فو وكان بلاتنا كدي أجود كبورتا أكد ما يكون كبلاتو دكانغال تمك في رمضان حين سانغا يلقاه كارين وفتا إما بجبريل وكان جبريل لاتنو يلقاه نفتينو إنلادو في كل ليلة كلا جمع كسوما يدري حانو مايا جمع فو جبريل أرين من رمضان فيدارسه القرآن وجنجد إنلادو قرآن بريوتو دو هيتان إنلادو فجنين جبريل أرنو لابي جديد معناس جمع بمعنى جمع جغو أرينو لابي ديدي ويهاو أرى fi ɓeydugol waɗugol mudarasa e tabintingol qur'an on ɓayri nelaɗo ko bittalaqi ɓe jannira ko longinede wona windanede janga o arayno rewtuda e maɓɓe qur'ana o ibne abbasin wi fala rasulullahi ko nelaɗo allahu alayhi salatu wassalam
ajwadu ɓuri tinnade okkugol bil khayri moƴƴere min arrihil mursala e dima hendu nelandu ɗo ko balaga janoni ɓe gandi si tawi ngulendi waɗi ɗo tigiri fewndo wuli ndiyan ƴawi fewndo ɗon kenum ɓundu kum wifi ɗon wo nelaɗo no okka ɓuri kum kenum ɗon andi ɗon neɗɗo ko wakkili wo wata wiɗa an hendu no wifatama joni noon kunkenum ɗon ko kun sendata fof heɓa kon ɗon wondu sera naata ka nder cuuɗi rewa ka fenêtre ji naata ka suuɗiɗa fof kun tawe ton yalta humpitoɗa koni yaasi nelaɗo no kayno ɓuri ndun hendu laawol kisal ko laawol awa nelaɗo wuddano ka mo ñentiniɓe no woni wudduɗo haray no satte Allah subhanahu wa ta'ala dandu en gudda khamisan woni qawlu sa'imi idha shutima inni sa'im horuɗo si yennama ko yo yumin miɗo hoori ko ɗum woni ko jaboto fa fi sahihayni an abi hurairata radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala allahu kullu amali ibni adama lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih والصيام جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه حديث كصحيحين مدت أبي هريرة رضي الله عنه قال نلال صلى الله عليه وآله وسلم بماكي قال الله تبارك وتعالى في حديث القدسي كل عمل ابن آدم كلا قلل قلبي آدم وأني جومي مأن له كانكو جيلو إلا سيام سوانا كوركا كانكا نيونكو جومي من جي ko honnun jomen heerinani hoore mum korka nde tawno korka kañum ko amrun sirri ɗum ɗon koko suuɗi heddiɗɗi fof a waɗayɗi ka tumbi heddiɗɗi fof bal a wataɗi wadde sina ka tumbi kono korka kañum ko sirrun baynaka wa bayna allahi idan fa huwa khassatun lillah kanko jeyi ko aɗiɗa wawi natude ñaama yalta wiyaɗa hoori si a waɗali ɗum holli hare kanko waɗanɗa ko kanko jeyi o wi fa innahu li korka ko min jeyi wa ana ajzi bihi ko min tigiri yoɓata ɗum jonna golluɗo ɗum on joddi mundi wa siyamu korka kan junnatun ko henjango hakkunde neɗɗo on e boneji ɗi si suuma e hewti ndaren tun yimɓe ɓen no artirta e moƴƴereji ɗi a taway assawmu junna henjay neɗɗo e bone hay si tawi neɗɗo wakkiloto ha ñande waynondirta e korka kan bonna fof ñande korka kan lanni kono e nder korka kan ayya wiyoɓe bonnoɓen no inna a sabbor suuma e hewti eɓɓiten dernier soirée o ne woodi ka ala fi hon ɗum dernier soirée suuma e no arde wattake e nder suuma e assawmu junna si suuma e no feƴƴi waɗete kadi li anna sawma junna korka kañum henjay tun neɗɗon e waɗugol bone wa ida kana yawmu sawmi ahadikum si tawi laatike ko ñalande korka goto e mo fala yarfus wata wolu konngol bongol ɗum wiyete arrafas ko ɗum si jomin o wi hajju on kala harminɗo hajju fala rafasa wala fusuqa rafasu ko konngol bongol hoyre ta goto e mo yennu sino hoori wona noon ɗon heeri kono ko ɗon ɓuri kanude wala yashabu wata o sonkide fa in sabahu si yennimo ahadun goto e yimɓe ɓen aw qatalahu ma haɓidi e makko yiɗi yoɓe haɓu falyaqul yo jaabo mo wiya inni min imrun komi neɗɗo sa'imun horuɗo miiɗa piiro miiɗa sonko walladhi nelaɗo ɓe maki mi wondiri on mo tawta nafsu wonki muhammadin biyadi koye jungo mo woni allahu tabaraka wa ta'ala la khalufu ko bargol urngol fami sa'imi hunduko horuɗo on atyabu ɓuri laaɓude inda allahi ka allahu on min rihil miski e dima oɗo
parfum wiyeteɗo misk ɓe makili saimi no woɗani horuɗo farhatani welayeji ɗiɗi yafrahuma o weltorayɗi ila aftara so tawi tun o taƴi sikke o ala fariha o weltoto ɗon wa ida laqiya rabbahu so fottoy e joomi makko yoɓimo fariha o weltoray kadi wi sawmihi korka makko kan sadisan woni ta'jilul fitr no jeeya sunnaji ɗin yaccingol taƴugol fa fi sahihayni an sahl bun sa'din radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qal la yazalu nnasu bi khayrin ma ajjalu lfitra ari ka sellude ɗin no ɗetta e sahal bun sa'din o wi nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam qala ɓe maaki la yazalu nnasu yimɓe ɓen serata bi khayrin hiɓe moƴƴere ma ajjalu lfitra fanni ma hiɓe yakkinde taƴugol e korka ɗum no addana ɓe moƴƴere saabi an woni alfitru ala rutabatin qabla salati lmaghrib ino jeeya e ko yiɗa neɗɗo on taƴira kecci ko hecciɗi atto o juulude e atto o ñaamude hara ko kecci ɗin attoto yahude ka reedu wono tamaro loppiɗe ɗe hara kala ko forcete yata ka reedu waɗi gila sa wayri ñaamude gila hankin haa ka hewti ɗo si tawi fuyre waali e tetekkiɗin yehi ka fulkuru tetekkiɗin notodiray joni noon si ɗin notodiri ko barmintama ko forsata yehi forsiiɗi ino wawi addande ɗi barme ko ɗum wonta estomac si ndi kaali wonta gastrique si ñawdaka wonta ursel on say neɗɗo watta ɗojjude tutta ƴiiƴam ko waɗi ara e barmi joni noon koye taw neɗɗo on koko ɗaati o taƴirta hara kadi koko lensi neɗɗon si wayri ñaamude few hara e ɓanndu num ko ɓuri haton jinde koko waɗi sukkar ɗum ndu ɓuri haton jinde ɗon yo taw ko ɗum attoto yahude e nder ɓanndu ndu ɗum ɗon noon ko tamaro loppiɗen jogii on sukkar ɗaɓɓaɗo ɗon si tawi ɗum ɗon ala on sayi ɗaɓɓe goɗɗum go si ɗum ɗon fof ala waɗa ndiyan e hara kadi ko ma'ul qara ha bimana ɗam fuy jilla hara ɗam ɓunnaka ɗam wulnaka wonan ndiyan aadi ko ɗum si taƴirgol ko wuli mantaka e horuɗo taƴirgol ko ɓunnina mantaka e horuɗo o hana taƴirde illal aadi siko ndiyan koye won wowɗanɗa siko tamaro ɗum ɓuri moƴƴude siko kafe taw koko foosi na ko wuli ɗiɗo piiji fof no jeeya ko aynete tibbiyan wonande neɗɗo horuɗo nelaɗon alayhi salatu wassalam fillama abu dawuda wi'i rawa abu dawuda bi sanadin sahihin an anas bun malikin radiyallahu anhu qal kana rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yuftiru ala rutabatin qabla an yusalliya fa in lam takun rutabatun fala tamaratin fa in lam takun hasawatin min ma'in abu dawuda fillika bi sanadin sahih no ɗetta anas bun malikin radiyallahu anhu qal nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe laatino yuftiru hiɓe taƴayno ala rutabatin e dow kecci qabla an yusalliya attoɓe juulude fa in lam takun si tawi ɓe heɓali rutabatun kecci fa ala tamaratin koye dow tamaro woni yorɗe ɗe fa in lam takun si tawi ɓe heɓali tamaro on hasaɓe surɓoto hasawatin surɓanɗe min ma indiyan ɓe yaha haray koko newi tun woni kona ɗaɓɓede yo neɗɗon atto nadude e reedu ndun nde tawno ndu wayri heɓude ko ñamete hara ko ari kon ko doy udditirta te tekki ɗin saminan woni maada yaqulu inda fitrihi ko honum neɗɗon hani jangude tuma o taƴata rawa abu dawuda wa daraqutniyu wa hassanahu an ibn abbas radiyallahu anhuma qal kana rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ida aftara qala dhahaba adh-dhaba'u wa batallat al-uruqu wa thabata al-ajru insha Allah abu dawuda fillike e imamu daraqutni ɓe maki hadis on no selli dallinorde mo ɗetta ibnu umar wondema nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe laatino ida aftara si ɓe taƴi
qala ɓe maka si ɓe taƴi na si ɓe taƴude dey si ɓe taƴude ko bisimillahi ɓe makata si ɓe taƴi ɓe gayni ɓe maka dhahaba dhamau ɗon ka kan yehi wabtallatil uruqu ɗaɗiɗin ɓuuɓi ɓunni wa sabata al ajru joddindin tabiti ka joomi men hande kadi inchallahu so haaji ɗum ɗon no jeyanediije ko ɗo ɓuri sellude di allahumma laka sumtu wala risque ka aftartu ko o ɗo ɓuri sellude bal on ɗon hakama alayhi ahlul ilmi bil hadithi bi daaf on ɗon allahumma laka sumtu on ɓe wi o sella e nelaɗo ko selli e maɓɓe kon ko ɗo dhahaba dhama hatta hada al hadith hasan tasi an woni kathratu tilawati al qur'ani fi ramadan ɗuɗɗingol janngugol qur'ana ka suumaye qala allahu taala shahru ramadan alladi unzila fihi al qur'an hudan linnasi wa bayinatin min alhuda walfurqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون أولو آية كبه أدري مكو هلوغل رمضان كشهر القرآن أو قرآن نهاني وند وقت من شهر رمضان أو شهر رمضان نهاني وند وقت تلاوة القرآن ويكون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن بما شهر رمضان نودو لو رسومه الذي نندو تاوتا أنزل كوي مايرو تبنا أنزل تبنا ما فيه مايرو القرآن قرآن هدى كون بيوال للناس ونند يمبه وبينات كون دليل لا بد من الهدى امورد بيوال والفرقان كو سندي نdirta gonga fenande faman shahida kala on seedi do tawa minkum e modon ashahra lewrunu wana kala yiwdo ko kala tawa do wete shahida odo falyasumhu yo horu lewrunu si tawi wala nganto ko hadata hoora waman kana kala on laatido maridan ko nawnudo no jeya dum ngantoji din aw ala safari mahi moydo hoore lawol setew fa iddatun hara yo nyaamu o limo o yobita dum min ayyamin immorde nyaldi ukhara goddi go ko wadi yuridu Allah on ko faandi bikum e modon al yusra ko newenene wala yuridu bikum wa faanda ke modon al usra satkene ko dum o wi alima horon kala no fewlordo wali tukmilul iddata ko wiiri yo limu yer ko nyamodon e der mayru kon ko fiyo on timmino e kontore ko ndu hoora kon wali tukabbirullahi fi yom mawnin Allah on andi ton nema makko e dow mo on ala ma hadakum e dow dum ko o nemini on o fewni on wala allakum yafiyo onon tashkuruna yo yettudi nemaji makko fa fi sahihayn an ibn Abbas radiyallahu anhuma qala kana rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ajwada an-nasi wa kana ajwadu ma yakunu fi ramadan hina yalqahu jibril wa kana yalqahu fi kulli laylatin min ramadan fayudarisuhu al-Qur'an fala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam أجود بالخير من الريح المرسلة أو إنفيرين مباو لا يهمنا الإعادة إليه روى في اللك الترمذي وقال حسن صحيح أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف أولو حديث كو تيمينو بورال يدي جانغو القرآن ابن مسعود رضي الله عنه وي وند من لادون عليه الصلاة والسلام هبه ما كاينو من قرأ كلا جانغو حرفا حرفا ووتر من كتاب الله إمورد كدفتر الله أن falahu himo mari bihi sabu nden ɗon halfere nde o jangi hasanatum baraji goto wal hasanatu ɗin baraji ɗon bi ashri amsaliha hiɗi sowite wonta sappo ko ɗum o yoɓoyte ɓe makinon la aqulu mi wi andi on alif lam mim ɗum ko harfere wotere non walakin alifu on harfun ko halfere wa laamu on harfun ko halfere
wa mimu mimu on harfun ko hal feere si a wiɗo alif lam mim ara ɗa mari baraji capantati sa ɗettiɗo bisimillahi rrahmani rrahim a konti kalfe wonde ɗon nden fof a tippini si a jangi sengoɗerol qur'ana a konti ɗen ɗon kalfe fof a heɓata machine huuɓowo hisbe qur'ana baraji mum ka ɗum no fanɗi si tawno ɗin ko aduna ɗo hettete hay si tawno koye ɗi ɗuyte harayno goto ala ka dawa ala golle sina rewtagol qur'an harayno ala hinnama ɗo alif lam mim 150 CFA kontir noon hal feere fof ko 50 hal feere fof ko 50 harayno ɗen mari ka dawe ɓuuri ɗo ɗen marno haaju ka goɗɗo ɗettan golle ɓuuri ɗo na ñande o ɗawano rewtade hisbe nogay hisbe capantati a heɓatano tippino qur'ana ñande o ñande yaynami tippinno nde hande ko jelu ñoƴƴe ɗon fii o jannguno hanke o hendi hatta janngo dawa bal ko hombo darnayno ɗo isin ka embauché dawe ɓuuri o 50 par a halfere ɗo alif lam mim 150 a fina haray tal koje wiya alif lam mim ande 150 mille koje tan subhanallah harayno goɗɗo ala ka golla hanno métier ala nafoore janngugol ɗum harayno cooda yeeya ɗum ala nafoore harayno ɗo yoni joni noon ene ko sappo noon wiyaɗo en yiiɗo enen wiiɗen 50 ka alif lam mim gotum fof no mari sappo ɗiɗo kaka joomi men wona wallinede si a jokki ɗum ɗo landir ko heɓoyta ko no foti Allah subhanahu wa ta'ala ɓeydo himme ɗen ashiran woni addu'a asna as-siyam toragol joomi me en tuma neɗɗon hoori neɗɗo hooruɗo ko jaabinante ɗum du'a rawa tirmidhi wa hassanahu an abi hurairata radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam thalathatu la turaddu da'watuhum as-sa'imu hatta yuftir wal imamu al-adil wa da'watu al-mazlum yarfa'uha Allahu fawqa al-ghamam wa yaftahu laha abwaba as-sama' wa yaqulu ar-rabbu wa 'izzati la ansurannaka walau ba'da hin. Imam Tirmidhi be filli kabe make hadithon hino moƴƴi be dettima bi Hurairah radhiyallahu anhu wondema nelaɗon alayhi salatu wassalam be make salasatun yimɓe tato la turaddu da'watuhum torare maɓɓe ruttatake jabinte tun as-sa'imu neɗɗo horuɗo hatta yuftira ha o taƴa siɗa hoori tun toro haaju ma on koye nokku kat torare jabinte wonɗa wal imamul adil e ardiɗo nunɗuɗo so torke Allahu tabaraka wa taala joni men jaabinay so woni nunɗuɗo e ko ardi kon wa da'watul mazlumi e torare toñaɗo neɗɗo si o toñama tun o torike joomi meɗen e dow toñuɗomo on hara ko gonga o toñama yarfa'uha Allahu Allah on ɓantay torare nden fawqal ghamami sengo dow duule ɗen wa yaftahu laha jomumen udditanan torare nden abwaba samai dame kammuli ɗi wa yaqulu jomumen wi'a ar-rabb wa izzati mi wondiri teddungal angal e mangu angu la ansurannaka anko mami wallitoma e ko toriɗami kon walaw ba'da hinin haysi wona joni habbolam mi yottantoma e yi kadi ko laamul qasam ari wa nunu tawkid la ansurannaka ko mami walle an o toñaɗo anditi no woodi toreteɗo haysi wona joni habbolan tun o yi'ay e yi ɗum nokkel ɗuɗuɗe kam waɗata ko ɗum si tawi Sa'd ibn Abi Waqqas woɓɓeyno Sa'id ibn Zayd e zaman Umar ibn al-Khattab o ardinno goɗɗo o halfini ɓe nokku halfinaɓe ɓen faala wownude e amiru on ko Umar ibn al-Khattab ittirtamo ton ɓe inni oɗo no wonirɗo ni meren faala yo iwɗo joni noon ɓe faala yo iwɗon hara koye ɓe fenu e makko so iwa Umar ibn al-Khattab ari ndarugol ton no fewndori ɓayro hewti o yewtidi e arda ɓen e ardiɗo on debbo goto immi hakkunde maɓɓe wi Umar o mo adduɗa laami men ɗo o nunɗa o kelɗa
min on no jattimmi leydi himo taƴe tumbere al leydi waɗi ko faala neɗɗo noon jonno so woni amir toñowo yo won ɗo sa acci oɗo a soñjimen Saïd ibn Zaydin immi inni ya amir al muminin si tawi ko gonga makko joomi men no andi si tawi o fena yo Allah subhanahu wa ta'ala jaɓugite makko ɗe mi jatta leydi makko min kono mi mari haaje leydi na ɗum o faala karamo koɓe wi fillotoɓe fi ɗum ɓen ɓe wi ko balɗe tati debbo woni wumiɗi o yaali ha o maayi ko waɗi ko aybingol oya o faalano jaasina fi makko wirtamo oya noon tawi ala ko wiira mi waɗi ma mi waɗali andi toñe no hewta nokkugo ka tawta sattay ha ɓurta hara ombete hunduko si neɗɗo moƴƴini fawi e ma ko a miijata nokku ka a wawata yeddude yeddugol ngol sorte sattay o wi joni si tawi mi waɗi ɗum joomi men no andi si tawi noon o fenay o faalalan tuninde yo Allah ho jaɓu gite makko ɗe balle tate o ne wumiɗi ha o maayi mo memude idan toña ɗen ala nafoore Allah subhanahu wa ta'ala dandu en toñidirgol ko ɗum so wi fala tazalamu wata on toñidir imamu Tirmidhi ɓe fillika kadi wa hassanahu ino ɗetta annabi hurairata radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qal salatu da'watin mustajabat da'watu saimi wa da'watu al-mazlumi wa da'watu al-musafir ɓe maki torareji tati joomi men jaabinayɗi wo da'watu saimi torare horuɗo joomi men jaabinayi wa da'watul mazlumi torare toñaɗo joomi men jaabinayi wa da'watul musafir torare setiɗo wonɗo e hoore laawol joomi men jaabinanayi mo sowtoriki qala ibnu abi mulayka sami'tu abdallahi bun amr radiyallahu anhuma yaqul idha aftara allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla shay'in an taghfira li hada hadithun hasanun mawqufun alayhi ibnu abi mulaykata wi'i sami'tu minanino abdallah ibn amr ibn al-as radiyallahu anhuma yaqulu himo wi'a idha aftara so taƴi o torike ko nelaɗon torortonoɗa kon o wattay ɗon en allahumma ya an allah inni min as'aluka min o tororoma bi rahmatika sabu yurmene maɗa allati nden wasi'at yajande kulla shay'in kala hunde miɗo tororoma sabu ne yurmede an tagfira li nde yafantoɗami surrarami bakkatuji an ɗi ɗo ko hasan alhaadi ashar woni adamu tarki suhur no jeeya nediji ɗin hara neɗɗon accali sullagol hara wigol min mi wata immade mi ñaama goto wiyar ya immo ñaama ko wiyaɗa ko ya immo sulloɗa hay ndiyan son sulla kasi ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة أنس بن مالك وين لانون عليه الصلاة والسلام بماكي سلة تسحروا سلة فإن في السحور هنا يسل قول بركة بركي روى ابن حبان في صحيحه أن ابن رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين ابن حبان بفلك ابن مروين لانون عليه الصلاة والسلام ماكي إن الله وملائكته ملائكة بجوم ميدن بنك يصلون هبه جولا هبه منتا على المتسحرين بنك إمتوب سلو صلاة الله عز وجل على عبده وثناؤه عليه صلاة الملائكة على عباد الله هو الدعاء والاستغفار له إن جنجين دون كما قال أبو العالية شيخ الإمام البخاري رحمه الله حينما جومي من نجول دي جيادون هراي أو وكاي موني حينما ملائكة بن نجول دي جيادون هراي بتورانتو موني يافوي بتورانو مو يرمين روى مسلم والدارمي واللفظ له عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص قال كان عمرو بن العاص رضي الله عنهما يأمرنا أن نصنع له الطعام يتصحر به
فلا يصيب منه كثيرا فقلنا له تأمرنا به ولا تصيب منه كثيرا قال إني لا آمركم به أني أشتهيه ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. إمام مسلم بفلك إمام الدارمي كسنن مأبه كونغول كو كامبه هيروري وني إمام الدارمي هنا دتا نبي قيس مولى وني ماتشو عمرو بن العاص قال وي كان عمرو بن العاص لاتنو يأمرنا هما ياميراينو من أن نصنع له نمن مؤجنا تمو الطعام نيامته جمّا يتصحر به مؤصول لورتو فلا يصيب منه كثيرا سو إمك كدي ونيامتا إمون كدودي سيدني ونيامتا فقلنا له من ويأنمو تأمرنا أياميراي من به يوم مؤجنني ونيامته كسولورا ولا تصيب منه كثيرا إمونا كدي هرا نيامتا إمون بوي قال عمرو بن العاص إني من لا آمركم به مياميرالي يوم مؤجننكم سولورا wondema anni ko fi min ashtahihi miɗo tuuya miɗo faala ɗum walakinni koni tum min sami'tu minani rasulallahi nelaɗo allahu on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam yaqulu hiɓe maka faslu ko sendi ma bayna siyamina hakkude korka men enen julɓe ɓen wa siyami ahlil kitabe e korka yimɓe defte ɓen aklatu sahari ko ñandu sullagol ngol si en sullaki haray en horirino ɓe horirta noon gila ɗo neɗɗo no hani ɗon ko nde sullade ha o nandino e ahlul kitab la nelaɗon ɓe maki la tatashabbahu bil yahudi wan nasara awa si neɗɗo hooray o sullatako hara e korka makko kan nandi e korka ahlul kitab hino jeeya e sunnaji ɗin e nediji ɗin yustahabbu an yaj'ala fi suhurihi tamran hino yiɗa nde o jillata ko sullorto kon tamaro hara no jilli وقد روى أبو داود بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال نعم سحور المؤمن التمر نلادم بماكي نعم ولي لبامة سحور المؤمن سلاري جلد يونو التمر تمر لباها ثالث عشر وني تأخير السحور نجاة سنة جد نني تقول سلقل ففي الصحيحين عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قام إلى الصلاة قلت كم كان بين الأذان والسحور قال قدر 50 آية أريك سيل دين زيد بن ثابت رضي الله عنه قال وتسحرنا من سلنا كما النبي وندين عليه الصلاة والسلام demen gayni sullade thumma qama ila salati mi be julugol qultu mi wiimo tabinajo wi mi landi zayd kam kana bayna al adhani ko waktu jel wonno hakkude noddina nunum wa suhure accugol on sulla gongol qala wi qadru 50 aya ko embere ka wawata jangude ayaje cappande joyi wana suratul mursalat ko 50 aya wano ka jooɗotoɗa gila bisimillahi janga mursalati hangol suura ko yer ɗum ɗon wonayno hakkude komin gaynata sullagol kon e noddingol fi juulugol ngol aɗum no ɓatti hiɓɓi subaka o moƴƴa famike ka rawa al-imam ahmad bi sanadin hasanin an abi atiya qala qultu li aishata radiyallahu anha fina rajulani min ashabi an-nabi alayhi الصلاة والسلام أحدهما يعجل الإفطار ويؤخر السحور والآخر يؤخر الإفطار ويعجل السحور قالت أيهما الذي يعجل الإفطار ويؤخر السحور قلت عبد الله بن مسعود قالت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصنع أولو حديث ما إمام أحمد في اللي كمسند بسند حسن النبي عطية قلت وي أن لعائشة يوم من عائشة رضي الله عنها فينا هنا كمن ونتو من الرجلان وربديد من أصحاب النبي جياب صحابة بن لانون عليه الصلاة والسلام أحدهما قلت يؤجل الإفطار ويكنا يتجو غنغل ويؤخر أنين تسحور سل غنغل والآخر يؤخر الإفطار أنين تجو غنغل
wa yuajjilu suhura o yaawina kadi sulla gongol. qalat mamen Aisha ɓe maaki ayyuhuma alladi yuajjilu l iftar, ko hombo e maɓɓe woni yakkinowo taƴu gongol wa yuakhiru suhura o nennita sulla gongol. qultu ibnu atiyata wi'i mi wi on ɗo woni Abdullah ibn Mas'udin. yumma men Aisha qalat ɓe maaki hakada kana rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yasna, ko ni nelaɗo waɗirayno. ɗo ko humpaɗen koko ɓe waɗayno kon, wona ko hombo kadi wonno wadde ɗum ɗa ka, ko honɗum ɓe wonno wadde ko ɗum ɗo, ko ɗum ɗo getotoɗen andude jokke. arrabi asar woni adamu shaba'i, hakkinde bimana etagol neɗɗo o rento haarugol. روى الترمذي وقال حسن صحيح عن المقدار بن معدي كرب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن حسب الآدمي لقيمات يقمن صلبه فإن غلبت الآدمي نفسه فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. إمام الترمذي بفل كيف ما في حديث حسن صحيح إمدك عن المقداد بن معدي كرب سأوي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول بماك ما ملأ هبنا لآدمي بآدم بيدو آدم هبنا لها هندوي أنسسهم شرا هبنا بند ha hewti min batunin hebbingol mo reedu makko no ñaama ha haara ha ɓeto ɓe maaki moodi hasbo yoni al adamiyi ɓiɗɗo adama on lukaymatun jaajoy seeɗa hoyni koye o ñaamata tawa yuqimna sulbahu koye wawa ñinnude ceeci makko o rewa joomi makko ɗum yonimo fayni galabat si tawi no fooli al adamiya neɗɗo bimana ɓiɗɗo adama on si fooli ɗum nafsuhu wonki makko kin ñaamete on welimo tawi o wawali immade o haarali ko ma o haara ɓe maki awa fa sulusun yo eto fecca reedu ndu o waɗa feccere tammere goo li ta'ami ñaamete on wa sulusun tammere goo o waɗana ɗum li sharabi yarugol ngol wa sulusun tammere goo o waɗana ɗum li nafasi foofu gongol o fecca reedu ndum pecce tati feccere goo ka o ñaama feccere goo ka o yara feccere goo ka o foofa kono si ñaami ha ɓetike tawi wata hay ugginade hocca ko yani hara yarali taw si o yari honno watta haray moƴƴali. Khamis ashar woni istihbabu taftiri saimin, e yiɗede neɗɗo on huntinde ɓe hooroɓe. rawa tirmidi wa qala hasanun sahih an zayd ibn khalid al-juhani رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا لأن المؤتي هو الله عز وجل. إمام الترمذي بماكي هنا دتا زيد بن خالد الجهني قالوا إن عليه الصلاة والسلام ماكي من فطر كلا هنتين صائما هورو kana laatoto lahu wonande mo kanko huntinɗo mo on mislu sifa ajrihi baraji huntiɗo on horuɗo on gayra ko wona tun annahu siko woni la yanqusu ɗuytata min ajrihi baraji min ajri immorde baraji as-sa'imi horuɗo on shay'an hay e hunde. si neɗɗo hooriɗo an a hoora futuroyo ni awi accumi wallitoma huntoɗa a wallitike mo ha o huntike gasi so windanama baraji 10 e kankorka makko ɗon a windante baraji 10 ko walluɗamo hunti kon 10 ma on ɗuytata 10 makko on modi ka baraji heɓore ɗum no woodi ka mo yeehi ñande dargal no mankiri baraji haray o tayni hoore makko ɗum ka heɓoro no woodi dongal. sadisa ashar woni alhirsu ala salati at-tarawihi, lerɓugol e dow nder ɗo julde wiyetende julde fawtagol ko nde wi'ira julde fawtagol ko tawgol hari darɗe ɗen juutay ha tawati salminama ma woɓɓe fawto sina ɗum ɓe wata kontinde ko ɗum wiyete salatu tarawih julde newnande fawtagol e mum.
ففي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه بماكي من قام كلا أن دريد جولي صلاة التراويح رمضان كسومة هذا إيمانا كسبقون إن الجوم مين واحتسابا كفدي تقول براجدين كمكو غفر له ما تقدم من ذنبه أسرا تويافنه كو أردي كون بكاتو جمكو دين ما قيل في شهر رمضان قيل في قيام رمضان بكاتو جيافته دي دو دين en andi ko toso ki cewdi din jani din ko tubantedi asabi ashar woni al ijtihadu fil ashr al awakhir no yidana juldo on o beyda tinnade balde sappo sakkitide den fa fi sahihayn an aisha radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam idha dakhala al ashr shadda mizarahu wa ahya laylahu wa ayqadha ahlahu أريك سلو دين ندتا يما من عائشة رضي الله عنها قالت بماكي كان النبي أن بعد يوم بلاتنا صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل العشر سيسابو ساكتي دناتي كسومي نوغاجر في سابو ساكتي دناتي شد مئزره بتيدي نيدا درغل مأبنغل بحدو هاتيدا وأحيا بورني تليله جمع مأبنغل wa ayqadha be findina ahlahu be ngure mabbe nen tawta be mu wana neddo immotun kanyum wada acca be ngure nen dano a immoto wada findina be ngure nen wadi do rawat tirmidhi wa qala hasan gharib an aisha radhiyallahu anha qalat kana rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yajtahidu fil ashr al awakhir ma la yajtahidu fi ghayriha إمام الترمذي بماكي كجامع مبه حديث حسن صحيح غريب هذا من مصطلحات إمام الترمذي وحده فإذا أرض باودو كان بيرة دو حسن صحيح غريب موسى نرتيك شرح إمام ابن رجب ونند قواعد إمام الترمذي أيكو فيه بولا تدوم ويوم من عائشة قالت بماكي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجتهد هذه بتنة في العشر الأواخر كسب سكتور ما لا يجتهد دونك بتنة في غيرها كوانا إدن الثامن عشر وني الاعتكاف كوفي نقول نجاني دي جدين نتلون إتو وند أوفينو ender sumaye on ka balde sappo sakkitore ko sunna fa fi sahihayn an abdullah ibn umar radiyallahu anhuma qala kana rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ya'takifu al-ashra al-awakhir min ramadan ibn umar wi kana nela do belatino sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ya'takifu harihi be ufino tono al-ashra al-awakhir sappo sakkitide den min ramadana ka lewru sumaye ɗum ko sunna no jeeya neediji korka sumaye attasi ashar wal akhir woni zakatul fitr woni zakka muudo on fa fi sahihayn an ibn umar radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam farada zakatal fitr min ramadan ala an-nasi sa'an min tamrin aw sa'an min sha'irin ala kulli hurrin aw 'abdin ذكر أو أنثى من المسلمين متفق عليه ابن عمر وندم نلاد صلى الله عليه وآله وسلم فرض بفرلي بوأدني زكاة الفطر زكاة مودون من رمضان في سومة بفرلي دون على الناس دو يمبه بن ساعة وني سريارة نلاد ندن ko tamande nay woni saa nokkande gorko mo juuɗe mum hakkindi nayi hara ɗe hawtondirayɗe fof nokka haa ɗe heewa waɗa go'o nokkita ɗe haa ɗe heewa waɗa ɗiɗi nokkita ɗe haa tati nokkita ɗe waɗa nayi ko ɗen ɗon nokkanɗe nayi juuɗe ɗiɗi hawruɗe woni saa'u ko ɗum ɗo gooto fof woni ko ittata fii korka muɗum kan jonna miskinaɓe ɓe fii ko falja taw yana e muɗum e nder korka hara o eɓɓita yo allahu tabaraka wa taala yafanamo ɗum ɓe farli ɗum hara saa on komin tamrin hara ko tamaro
aw sa'an ma ɗum sariyare nden harami sha'irin ko mutiri ma gawri ɓe fawi ɗum e dow ala kulli horrin e dow kala ndimo aw abdin ma ɗum jiyaɗo zakarin aw unsa yo tawtun minal muslimina ko jeeyaɗo e julɓe ɓen bal ɗum ɗo no hana ittanede hay boobo bal karmokoɓe goo no yehi ha jaɓi yo ɗum ittane hay sowaɗo si tabiti gurdam makko ka nder reedu nene makko Ousmane bun Affan no jeeyano etanayɓe sowaɗo si sowaɗo etanama ko hombo heddoto ka dow leydi ɗo etanaka joni noon ko hombo fawi etugol ɗum kala neɗɗo horuɗo miskino horinaɗo ko horinɗomo on ittantamo muuɗo mo ittay muuɗo ittanay hoore mum ittana ɓeygure muɗum ɓe wawata ittande hoore muɗum ɓe fo si a ɗettiɗo kadi a fawtanke neɗɗo korka kan horingol mo ka maɗa si muuɗo hewtoyi a etanay mum haray no jeeya ko ɓuri moƴƴude sina hara himo mari ko ittirana hoore makko haray koko wiyete muuɗo